Ang buhambul halal panamo ni miri hukaritu, may katarong na pulong na miri lahilo kambiara, welingu lahuratu matua, mapabo barungu kabudu patu, dalar hiwa lupataka lan dalar hombulunomu. Ang unatema na luri mandakahiawang. Ang buhambul halal panamo ni miri hukaritu. Tapa malangu nye miri, bata pahamburu beli, la pamaringu eti, la kanal YouTube YKB GKI TV. Ang batarongu ya na pulungu lalu na. Tapatinginya lahuratu matua na kabuku lawasiat. Na pulungu na parongu da welingu la mapabobarungu kawudu patu dalar hiwa lupataka landalar hombulunom. Ang na pulungu na makawandi landalar hombulu tailu bawana. Na tau mamila peku jadi na hanganji, dangu na tau tanawangu, peku palelingu la kanjaka pareta. Na nyuna, la rehi kawiada na hanganji nuna, la lundubaya bakataku ya li panau. Ang umbuhambul halal la panamu na miri hukaritu, ya katarongu ya na pulungu, la huratu matua la mapabua barungu, wanda maka. Iya ya, nambuku na mahawiala wanya kanadu nambuku yana jaduya nambuku pamaliling na pangadanya na anda uku hawina hanganya na anda luri lapinutanian kanadu mbuhala na tana makahiawangu kapeku na kaningu luri mandakahiawangu napadening ninguluri mandakahiaw. Ang umbuha na panamo na miriya hukaritu, lalumbu awang uyana, ninya pa naluri na mapeg. Nyuta katapakiringu, paya-paya na panjarununa, welingu patamenjanya, na pandoy, na pabobaru. Yakambulun dabana makahiawangu, ngarapawuku na nyuna, na pandoya pamenjanya nuna na pakaku ya ndumana kangalanya na maluri kawandi na taumila pekun jadi na hanganji angu na tau tanawangu peku na palelingu la kanjaka pareta na nyuna la rehi kawiada na hanganji nuna la lundubaya pakataku ya lipanau kanadu na kanyuru rehi hamu pawelingu panduba rihi matau panggiki wangu na tau kanapa nyuru nyuna lumbu awang nyuna tangara makabadi hodita ya la awang limit dangu pakarangi ya himiri na mawanga ya na kanyuru dangu kapipia na luri na papalaku la wawana na matalur ndaningu makahiawangu kanado na lelia luri mapabili ang buhambul hala na pababarungu na wanda kanandingu nyuta kaambu karitaku nyuta kaambu karitaku lapinu tana makahiawang yan kanado karitaku lemiri lahu punjapuna naluri la pinutana yana lihambu andanya da ia aya makahewang mili aru nyuta kata haria lamaraku hewangu lemiri pakawandi na wangu kapipina mbuhana na pawukuna na malatangu lama pakawandi nyuta atapalaku ya la daluna lihombu lirehi pangada nyawa na panamu panduma mbuluhala na papadika na dango nama ndakahiawang pangada nyawa luri makahiawang jadu yaka nyuta ndatatanda ya na wini eti na miri dango ndatapalaku ya na latangu panamu lay miri na lurinda tahambaya miri meninggol awang majang
kapipi ka maangungaho matuang. Ambu ka maluri ki luri kahiawam, tapi ningga ma laluri laka unggurumu karitu. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.